uhamba nami uyaqalaza ujika nezigate kodwa ngikhona. Number 2 ubiza abantu uhlala nabo ubukela ibhola ngikhona endlini. Uzongibizelana yini ozowuthi ngize ngiyoyenza mina endlini mawuzangibiza ubuka abantu ibhola ngeke ngiye ukuliyeka ibhola lizokwenzelana ibhola ngithiwa ngeke ngenzele ukuthi ukhonze kakhulu ibandla over wena over impilo yakho ibandla ngeke likusendawo ngeke lize likusendawo ibandla ngiyazi ngeke ngisendawo kodwa kuwe bengicela nje hayi ukuthi ulungise hlala sikhuluma lento endafuna ungimamela umbhedo ke lo ngibizele wona ngabe ungibizele lonto le. Another day, another episode right here on a favorite channel, Umjolo Show. Uyazi ukuthi igama lohlelo lakho silungisa umjolo and mina ngingudlala Matifana. Njengoba ngihlala phansi ngiyakukhumbuza ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo. That is UMJOLO. Umjolo promo code yethu eyisebenzisayo. Uma ukuthi ke nawe uneyinkinga ezithinta umjolo, lula kakhulu ongawenza email at umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Find us on socials sikhona @umjolo ilona ke official page lethu lelo ngalilandela noma ulandela udlala Matifana. Mtaka baba. Uyaphila cha? Ngaphila. Siyajabula mfethu ukuthi sibe nawe namhlanje la ohlelweni sizokhuluma nawe. Asiqale nje kuqaleni mfethu sinobani namhlanje? Ngithabiso Zwane body. Thabiso Zwane. Yini ekubeka lana mangethe? Hey. Ngasho ukuthi nginomuntu la engihlekisana naye kodwa manje ngendlela abehave ngayo isinokungisolisa ukuthi ahle ngathi kwasekhanda la ngathi asathathi kahle. Ngingabutha kasathathi kahle ekhanda lakhe. Ukuthi ngendlela enza ngayo kuwe kwenze emathoni mhlambe kwenze into mhlambe sehambela nayeetown mhlambe yabo. Ukuphenduka lokho okuncane sekungathi mhlambe into engaka enkulu mhlambe sothi ubukani lapho wenzani ukuthi vele kufana nawe lokho zonke lezi zinto ezikanjalo nje lezi zinto yabo lokho izincika njalo even wathi ngihleli nabajita endlini sibukela ibhola sekuba nengxabano. Okay ngiyabukela na iTV still sekumakwenzeka into lapha ku-TV sekunengxabano again futhi. Mengabe kwenzeka into mhlambe ku-TV into kanjani le nikhatha mhlambe kuna baxabana lapha ku-TV mhlambe babili like bathandana ukuthi hayi kufana nawe ke lokho. Wow usetown kwenzeka into ebhedayo kufana nawe lo yonke into nje ulezi kufana nawe lokho. So yonke lento uyenziswa yini ngokubuka kwakho? Yabona ayabona nje mangasho iqiniso angazi because even kwa phone yami iyahlala kuyena inyanga yonke nje ngingayazi. Ayidanga noma mhlawumbe uthi ngisola mhlawumbe uthi ngiyamjolela but angazi yabona nje oba ngisho ukuthi phone yami iyahlala nje inyanga yonke kuyena. Mhlawumbe before kuke kwaba khona izikhathi la kade umchithela khona noma umhlukumezo kwenza ukuthi iyafeel uncomfortable nokwenza ukuthi abile lento ayiyona manje noma nawe uthukela ukuthi uyivusa manje lento ayenza. Yabona ukuze ngize ngikwazi ngibhalela indlela engithiwe ngana ukuthi hawu lo muntu lento uyivusa lento ayenza manje ubuyena ube right all of the sudden nje ngiyambona ukuthi lokho eshintsha kancane and kuyanda and indlela ashintsha ngayo zonke lezi zinto ezibhedayo uyifuhleka kwena lokho ifuhla ngiyazama ukuthi okay asihlale phansi sikhulume hayi kuumuntu ke hayi ke uyakwazi ke la ukuyikhulumela kakhulu futhi. I was going to ask ukuthi ipersonality yakhe ungathi umuntu kanjani because ngiyakuzwa ukuthi umuntu okwazi ukuyikhulumela besides that ungamchaza kanjani nje lo wesifazana othandana naye? Lethi nje ngiqale ngibuyele emuva nje sisaqala ukujola yena umuntu right umuntu okwazi ukunakekela nje unakho ukunakekela kuningi yabo mhlawumbe ngisakubala but kodwa nje umuntu unalo ke futhi nothando. Inakala nje ngale ndlela enza ngayo manje. Le ndlela nje enza ngayo yabo and even ukumtshela kwakhe nje umtshela hayi kuba ngathi nje hayi thela amanzi emhlanje wedada nje. Usibhalele namhlanje because usuzamela ukuthi uhlale naye phansi ukhulume but uyabona ukuthi akusizakala. So what are we hoping to achieve? Ukuthi mhlambe ezwe abanye abantu noma akutshela ukuthi yindaba ehleze kufanisa nezinto ezibhedayo kumele ulungise maybe nalapho futhi naye phinda futhi naye akuthola ukuthi ngimele enze ngendlela e-right. No mfethu kulungile kuyazwakala. Uyazwa ke mbukeli njengoba uzwa la umfokazi wami uyasho ukuthi hayi no isinqanda mathe sikhona but into ebhlungu ngaso ukuthi zonke izinto ezibhedayo noma ezenzakalayo nje in life in general
uvela azithatha azinikeze yena lapho engahlangene nabo anqane ukubona kuwenzeka something with TV athi kufana naye athuka umfethu uthi awu kanjani manje esebahambe town kwenzeka something nakhona futhi asho into eyisici kumfowethu ebengahlangene naye ubaba. So we're going to find out ukuthi usisi uyenjiswa yini lento nanokuthi ke bangayilungisa kanjani lenkinga ababhekene nayo. Sihamba manje siyolanda usisi simbeke la sikhulume naye sizwe ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani. Ungayindawo. Dadewethu. Siyaphila mama. Yaphila njani? Siyaphila. Sikulethela ngoba ucelwe ubaba ukuthi uzohlala nathi sikhulumeni sisonke nje uthandana naye. Okay, bengazi. Indaba ingawe impela because uthi uyakuthanda i-relationship yeni ihamba kahle but ikhonto emkhathazayo. So usetha akakubize nize la nizokhuluma namhlanje. Mfowethu usefikile umama ungakhuluma naye. Nosije mama ngiqande ngithi ngiyaxolisa nje ukuthi ubone sengikuveza nje kubiza ama-camereni la nabo. Into ebengikubizele yona la mama uyazi impela ukuthi ngiyakuthanda impela and ngiyafisa into ethi iqhubeke phambili. Kodwa manje kunalezi inkinga nje lokho esibhizi lokho ezivela lokho eziqhamuka and ziyanda lezi inkinga. Sengithanda ukulahleka inkinga sakwazi ukuzilungisa endlini sekumele silungise phambi kwamakhamera. Endlini sesizame kaningi endlini. Sengizame kaningi nawe ukukhuluma nawe kodwa ke ifanele nje. Kufanele ukuthi nje ngiyidlalela. Ngoba leyo nto even noma ngitshela manje ngithi lento ungalokhu uqhubele kusho lento lokubhizi always njalo iyanda la kuwena. Ima inkinga eseyingakanani akanye 10 lecaba angikwazi ukuyilungisa esayilungisa phambi kwabantu engingabazi. Mhlawumbe nje uthi ngikubekele nje mhlawumbe bembalo. Oqala nje even matho ngihamba nawe town. Ngihamba nawe town. Uqalaza kwami sekuyinto enkulu. Awazi noma mhlawumbe lo muntu ukuthi ngiyamazi yini mhlawumbe. Yini ekuqalazisayo uhamba nami? Uqalaza ukuthi awazi noma mhlawumbe ukuthi ngiyamazi lo muntu lo. Yini into ekuqalazisayo uhamba nami? Uhamba nami ngithi. Akusamele ngiqalaze. Ngiyaqalaza esinye skate ngikhona. Uqalaza kanjani esinye skate ngikhona ngithi uzohamba nami yini ethi bheka omunye umuntu uhamba nami? Ngenhla ngiyaqalaza what if ngiyamazi lo muntu. Ungibona ngiqalaza mina. Ngelinye ilanga ungibona ngiqalaza. Ungathandi kwakho. Ungathandi kwami. Yeah. Shuthi kumele ngiqalaze manje ngihambe ngiqalaza. Okay, asidlule lapho mama. Okunye ngihle namajita endlini. Sibukela ibhola. Suyaqhamuka futhi okay. Into engiyaziyo always mina into engiyaziyo. Vele into ohlezi uyenza leyo yona kuphela into yenze ukuqalaza ukubuka ibhola ngeke. TV nawe. Ususekhaya. Even uma sibuka TV nawe. Wenzeka into encane kwi TV. Ifana nami why? Ima lezi zinto ocomplaina ngazo izinto engike ngikutshene ngazo kodwa awulaleli. Umuntu ongazilaleli uwena umuntu ongamameli la. Uhamba nami uyaqalaza ujika nezigate kodwa ngikhona. Number 2 ubiza abantu uhlala nabo ubukela ibhola ngikhona endlini. Uzongibizelana? Yini ozowuthi ngize ngiyoyenza mina endlini mawuza ngibiza ubuka abantu ibhola? Ibhola ngeke ngiye ukuliyeka ibhola. Lizokwenzelana ibhola? Ngiyithiwa ngeke ngiyenzele ukuthi ukhonze kakhulu ibandla over wena over impilo yakho ibandla ngeke likusendawo ngeke lize lisendawo ibandla ngiyazi ngeke ngisendawo kodwa kuwe bengicela nje hayi ukuthi ulungise hlala sikhuluma lento andafuna ungimamela umbhedo ke longibizele wona ngabe ungibizele lonto le umuntu akaboniseke angisho ukuthi ngiright ngomuntu nami ngamaphutha into ongafuni wena ukuyenza ukuthi umamele njengomuntu obonisa ukuthi sekhulile kahle kahle awukhulanga ukhule ngokomzimba usawumfana awukhulanga moyindoda uzaphinda ubize enye indoda ukuthi uzokuxazulula inkinga zakho kubonisa ungakhuli lokho ukuthi into eyinkinga la mama uthi even mathiwa ngiyakhuluma nawe endlini ngiyakhuluma nawe endlini inkinga yakho awufuni ukungimamela wena umuntu ongezwa kahle kahle umuntu ongezwa wena nxa ukuthi ngithi ngifuna ukuthi mangifika endlini yakho bangabikho abantu ozokuba nayo ibhola ziningi indawo la kungabuya khona ibhola bangaye bangalini babo wena wedwa ne TV yakho ibhola wena ngathi usuvika ngalonto le angiviki ngaloko kodwa awufuni ukukhula inkinga yakho ibandla lizakwenzelani zonke insuku engihlala lizakwenzelani nifike nihlohlana umuntu nomuntu ophilisa inqumo zakho kodwa niyahluleka ukwenza lokho nihambe nimamela sami sokuqala ngisithathile yiso lethi ukuthi ngikulethela ngoba uyehluleka ukuzindela nokuzenzela uhlezi ubheka abanye abantu ukuthi bakusize ubuza ubhuti nango uzokuxazuzulela inkinga zakho ucathi uyabona naye bhuti phambi kwamakhamera nje laphendula ngayo nje okay mhlambe mina mengabe ngibuka isituation yenu nobabili communication eyinkinga la kunini ne understanding usisi
akekho right nawe futhi awukho right but they have some valid points abekwa usisi kwi-relationship nawe futhi kukhona okubekayo okuvelile. For instance usisi ngeke mfethu uthi uhamba nosisi uqalaza ezinye igate. Ngikhona. Uhamba nosisi uqalaza yenzoba lonto le. Make it make sense. Awukazi ungibone ngiqalaza kanti kufanele ngiqalaze nami. Okunye mfethu uma umuntu othandana naye esho ukuthi akayithandi into yokuthi uyamlanda umbeka la ulanda ibandla ulibeka la ukuthi akuthi mhlawumbe into ehlezi yenzeka njalo lifika once ma khona mhlawumbe kudlala ibhola njalo ngize ngizothini mina but umuntu wakhe akalithandi awekho amathaveni kakeni nivele nolibuka ethaveni ke-ibhola ziningi indawo kukhona ibhola uphuma kwami ke endlini ikhona uzokwenza izinto zivele bewesi kakhulu ngoba already mhlawumbe yabona into engicabanga already vele ukuthi akangithembi kodwa manje ungangithembi kwakhe angazi kanjani ifoni yami iyahlala kuyena inyanga yonke ifoni ungayisebenzisa enye ifoni yomjida wakhe ibandla lakho usebenzisa wenza into ofuna ukuyenza ngoba wazi ukuthi ifoni yakho vele ihlala mina ngeke ngithole lutho wena uma ungakwazi ukungimamela ngihlele sizobambisana siye phambili kodwa moza nane mentality ukuthi mina ngiyindoda and nginebandla ibandla ngelikisendawo wena funda ukuzimela ungagijimele ebantwini ungagijimele emakhamera ukuzoxazulula inkinga yakho kumele thiwa uyimele wena njengendoda kahle kahle wena uyangibhedela ukubhedela lento ngenza umuntu ongibhedelayo uwe ungibhedela umuntu ongibhedelayo la ngiyakuhlonipha impela kodwa ngiyakwazi ukuba lento engakwazi ukuboniswa mina sengiyakusona ukuthi ngasekhanda ngathi awuthatha ayikho lento le ngithathi kanjani boniseka uma umuntu sabantu sinamaphutha nginamaphutha unamaphutha akho ngeke ngize ngigxeke ngikushela iphutha kodwa ngeke ngikwazi ukuhlala ngihlalela indoda engaboniseki njengomuntu mombonisa ephambuka endleleni uzostika ekuthini hayi nginabangani angali banesikhathi sabangani kodwa songibiza mina ungisusedini ngizohlala nawe bese uhlala nabangani ngihlezi ngiza kamva mina kuwena awukazi wangibeka kuqala ngaso sonke isikhathi ngiza kamva kuze kufike lapho kusukaphi kuze kufika ukuthi nginesikhathi sakho angazi ngicela ungitshene kusukaphi kuze kufike lapho ngichazele phela ngoba wena uyazi angithi uyazi everything why wena always njalo mayikwenzeka into usuyibeka kumina kwenzeka into usuyibeka ngoba wena inhloko endiyahluleka njengenhloko yalomjolo uyahluleka ngiyaxolisa ukutshela ukuthi uyahluleka kodwa uyahluleka ngaso sonke isikhathi wena fanele kube yimina okucoachayo mase ngikutshena futhi sekuba ngathi ngiyakulawula into engingayenzi kodwa intombi yakho angikulawuli intombi yakho wangisukela kodwa awukwazi futhi ukwenza izinto ngendlela eziright manje mase ngikhuluma kuba ngathi mina ngilandelela wena kanye ngiyakulawula angikulawuli kodwa yenza into ngendlela eright ngendlela wenza vele kuchaza ayikho njalo okay bafethu ngiyayizwa indaba yenu and njengoba ngithule nje benginilalele nobabili enkulumeni yenu ngizophinda futhi ngicabanga ukuthi understanding ne-communication yenu is very bad ngendlela engibuka ngayo nendlela engizwa ngayo because lamaphuzu asho usisa right nalawo washo futhi nawa right kodwa manje kufanele niwasebenzise ngendlela e-right kwi-relationship engikuzwayo okurong okushiwo okuvela ngapha kusisi iloko ukuthi unokuthatha izinto ezenzeka kwi-TV masenza kube ngazi ukuthi zenziwa uwena but konke lokho okunye into engicabanga ukuthi noma umuphi umuntu wesifazane uyayikhuluma kwi-relationship akuyona akushona mhlambe wena ubone ngazi ukuthi ku-wrong ukuthi ufuna ukuhlukanisa nabangani no akasho ukuhlukana nabangani bakho but into ayishoyo ukuthi unikeze isikhathi sakhe umnikeze isikhathi nabangani and also kube khona i-privacy yabo wenza i-privacy ukuthi kungabe manje usendlini mfethu naba nabangani yalazi ibandla leyingozi kanjani ibandla likakunqumela lo muntu liyalahlekisana ibandla uyakwazi lokho ungaba nomngane mfethu akuhlabele nje intombi yakho nje stididi yabo ukuthi into eyinkinga kwalabo bangani bami labo ngoba ngisho ukuthi every time mina hlezi ngila endlini ukuhlala kwami endlini ngihlezi always kodwa iTV ngiyibuka la endlini ngisho ukuthi uhambe yephi okay mhlawumbe ubuya ngitholela ngiyaxolisa ukungena mfethu emlomeni wena moya kubangani bakho kuhlale kube wena umngane akhe intombi yakho intombi yomngane akho iyenziwa lo akaze nangelinye ilanga futhi angeke abanye babo vele bawabantu nje abanganantombi uyabona ukuthi balahlekisa wena ngoba unentombi angikuhlukanisi nebandla kodwa hlela into zakho uhleleke nami mangikubona ngithi indoda yami la ngenxa yezenzo zenzayo angamagama angikaze ngithi hlukana nebandla mina kodwa ngifuna ukwazi ukuthi okay ngiyakuzwa mama mhlambe into esingaqhamuka nayo mhlambe oyibonayo ukuthi wena ngime ngilungise kuyephi lapho ngabe ukuthi ngilungise khona ke monga
wenza isikhathi ngendlela right usihlele isikhathi wazi ukuthi ngesikhathi esithile ngenza into ethile ngesikhathi esithile ngenza into ethile ngesikhathi esithile nginomuntu wami ngesikhathi esithile ngenza ukuthi uhlele uzohleleka nawe ngengixabane nawe futhi angisathanda ukukhuluma kakhulu because bangathi ngiyakulawula usholo wena ukuthi ngiyakulawula mangizama ukubonisa ngethini mina ngiyakulawula ngithi kusho wena so uthi angithini mina ngithule ngikuyeke uphambuka njengomuntu engithe ngiyamthanda iyo nto oyifunayo le angithi ngiyakulawula phela manje ngikubonisa ukuthi into enkinga mama nawe ukuthi ngendlela le ngakuzwa ukukhuluma kwakho ngakuzwa impela ukuthi uthini kodwa manje nawe kunalamaphutho owenzayo ongawaboni and manje kumina ngendlela afika ngayo kumina khuluma ke mfethu ayithi uyayibona intombi yakhe yakhuluma nawe khuluma izinto ongekho happy ngazo ngoba ngisho nje bafu ukuthi lokhu ngendlela enza ngayo yena uyangicindezela like ukuthi ngikwazi ukucommunicate naye bangihleli naye yini le ngithi ngicela ukuthi ungilalele avela akhulume eqali afuna ukungathi uyangivala kahle kahle kube wena ufuna ukuzwakale yini okay ukuze ngizama ukuthi ungizwe angizama ukuthi ngibe vocal over wena kodwa ngiyengizama ukuthi ungashintshi okanye ungabalekeli lenkulumo engizeke ngiza nayo because into yenza iyona le bangathi ngiyakulawula uzama ngandlela yonke ukuthi usticke kule ndlela le engizama ukuthi uyilungise okuphambuka kwakho kahle kahle hayi ukuthi ngizama ukuzibonakalisa ukuthi ngine point la yes sabantu sinamaphutha ngeke ngasho phambili kodwa nami ngiya expect ukuthi ungilungise njengomuntu wakho ngishintshe la ngingenza khona kahle nami ngenze into efanayo wena mase kumele ngenze into efanayo ngakuwena inkinga iba lapha awufune kuboniswa ngizothi ukhulile cha awukhulanga ukhule ngokomzimba kodwa ingqondo cha usahlahle mina angikhulanga ngomqondo awukakhulu ngokonene yes iage nomzimba zikhulile kodwa akusho ukuthi umuntu ukhule ngalezo zinto zekukhulile umqondo into esebenzayo kahle yabo ngendlela okhuluma ngayo angedeleli ngenhlonipho nokuthobeka angedeleli yazi umuntu wakho wena ofike la uzokhalaza ngaye but mayefika la angithathi side lakhe uyamuzwa mfethu ukhuluma izinto ezenza isense mhlambe nombukeli uzongifakazela izinto ayikhuluma mfethu zenza isense and uyabona ukuthi she is willing to make this relationship work uma ningabambisana uyawavuma futhi namaphutha akhe mfethu ukuthi uwumuntu vele onako ukwenza amaphutha kodwa ufuna ukuthi umluleke noma nibonisane ukuthi khona iphutha olibonayo nilikhulume lona nawe futhi nenze the very same thing and isikhathi esikhulu wena uhlezi unebandla lento engiyisho and wes labantu ohamba nabo abanantombi bayakulahla umuntu uzosho noba yini ukufaka ehlathini ngoba yena akakakhanyela mhla enentombi uyothi sombonisa ukuthi hayi wawuthe angenze kanje kumuntu wami athi hayi wazikhethela ukwenza mina ngakhuluma kuphela wena mfethu awukazi ubona ukuthi mhlawumbe ibandla eliningi mekabe seliba neselisemathandweni yashintsha behavior like nje in general umfana wathola intombi yashintsha behavior towards everything or anything esukuyenza ngaleso sikhathi ngenzeka mhlawumbe uthi amajita benginako ukuhlala nawo isikhathi eside but mekabe senginemama ngiyakwazi ukuthi emajita ngizongibona ngosuku lethini uyabona nje bafo wona amajita lawo bese izinto lezi bese ikhona manje oma TV endlini bezingekho besikubukela mhlawumbe le ngaphandle la bese bekubukela khona so ngendlela ukuthi nami ngizama ukukhombisa inhlonipho kuyena sure ngcono azi ngila eduze mangidinga ngikhona kodwa nihlala kodwa lokho ngendlela engenza ngakho angathi akakuboni kwenze kodwa ngendlela right lento le ayikho ngokuthi mhlambe ngokulawulana ngokuthi wena ube nesikhathi okwazi ukuthi isikhathi esithile into wenza into ethile lesikhathi esithile wenza into ethile cha okay mhlambe bethu sesigoqa yiziphi izinto ongekho happy ngazo kule relationship because mfethu ngokubuka kwami relationship yeni i-perfect right i-understanding nje engekho phakathi kwenu nendlela eniconnecta ngayo engazi ukuthi iyashort khona umama ezokwazi ukuthi ulungise u1 no2 no3 ngabona nje engidinga ukuthi mhlambe angakwenza mina okwamanje inhlonipho anginayo ngabona nje kwamanje ngiyona le engibona ngathi iyabalekela ngoba ngikubonisa okanye mhlambe eyiphi into esengiyenzile ngiyakhuluma nawe Raf ngiyakuthuka ngithini
kungazi mhlawumbe ngathi Ukuphakamisile. ngendlela ukuthi yabo manje noma mhlawumbe uhlonipha mhlawumbe amalokhoza amakhamera na Lutho ngingena nje ngize ngikhuluma nje angizehlisanga ivoice yami ngiyayiphamisa meme ngiyiphamisa kodwa kusho ukuthi ngiyaphambuka ngikuthuke ngibize ngayo yonke into engize ngingayifuni ukuthi ungavumi ukuboniseka as umuntu engibambisane naye impilo yancane asibonisane ayikho ngokulawulana lento le ngicela ungimamele ngiqede ukungisho khona nami ngizokwazi ukuthi ngikunikeze lakho ithuba ngikumamela ngizwe ukuthi yini lo qhamuka nawo nawe okay sengithulile okay ngicela nje ukuthi unhlonipho oqala khona hayi uyabo ukunakekela uyakwazi ukunakekela lokhu kunye right inhlonipho into engisakhala ngayo kuphela ngendlela obehavior ngayo ukhombisa kahle ngathi awungihloniphi ungikhwela nje ekhanda Ukubehave kanjani mfowethu? ngiyabonga yabo lento engithi ubehave kanjani bona bafu ukuthi ngoba ngike ngasho iqaleni ukuthi ngendlela enza ngayo yonke into make yenzeka like ngathi mina lo yenza le yanto le ayibuka lapha ngizama ukubonisa ngendlela ukuthi mhlambe uselangazi mangisho mina lento le ngoso uyibone ubona into ku TV nje bezothi ifana nami ngingakazi ngize ngiyenze kuyena Yeah ne. So basically uthi sisi right but lento yokuthi ubona izinto ezenzeka kwabanye abantu noma kwi-TV mase wenza isibonelo ngayo i-wrong akayithandi iloko akushoyo so uthi lo nto leyo ayiphele futhi kungabi into eyenzakalayo kwi-relationship yenu kuyazwakala yinto obuyenza wena leyo kuyenzeka ukuthi manibuka i-TV ubona ukuthi yabo lo muntu lo lezenzo azenzayo ilezenzo zenzayo uzama ukubonisa umuntu ngendlela thizeni because mawukhuluma naye often times akakuzwa mhlambe uzama enye indlela yokuthi mhlambe uzongizwa akathi ngibonisa ngiyakubonisa bese ayikufana nawe indlela engikubonisa ngayo ungasho ukuthi mhlambe indlela engize ngiyibeka ngayo khona ize ingahlali kahle kodwa ngize ngizama ukuthi ushintshe because mangikhuluma nawe kahle awungizwa uthi ngiyakulawula so angizame indlela yokuthola ukuthi sophilisana kanjani njenganomuntu engibambisene naye angizame indlela yokuthola ukuthi yini engingayenza ukuze uyibone lento engisho ngama ngiyikhuluma ngowami umlomo ngenzani ngiyakulawula ngikuhlukanisa nabangani bakho okuyiyona into engingayenzi le angisho ukuthi iqhalanana nabo kodwa iba nesikhathi kwazi ukuhlela isikhathi kwazi ukuhleleka uma umuntu nami uthi uhamba lapha ngithi nandi indoda yami ngoba ngiyakwazi ukuthi uyindoda ngezenzo hayi ngamagama kuphela wena iyona into eyinkinga ke le vele bangathi ukukhulu sengikwenzile ukuthi ngilawule wena ihlukane nebandla lakho okuyinto engingayenzi akuyiyona into engiyenzayo le mina ngize ngizama ukuthi ube right ube nempilo right uqhubelele phambili nalabantu ophika nabo abanazidomo abanamuzi umuzi ngozi wakhe ngebandla ningahleka nikhohlisana usuku lonke kodwa ekugcineni umuzi wakho nomzi wakini uyovuswa intombazana hayi ibandla yeah ne kuyazwakala mfowethu akuyazwakala nawe sisiwazi lamaphutha lapha hayi ekhona ngiyaweza and ngizoshintsha mina uyashintsha wena mfowethu mezokwazi nje ukuthi akhulume nami sibambisane sincenga impilo cha because ngeke ngikwazi ukuba nomuntu ongakwazi ukuyicabangela nokucabangela ikusasa ocabangela imanje angeke ngikwazi Ay mina ngokwami le relationship bebingenawo amaphutha amaningi it's just this nje njoba ngishilo nje from the beginning understanding communication ne connection yabo yabona ukuthi banongatholani here and there but nje asikho isigaxa siseni hopefully kuzolunga futhi bazoyilungisa into akade bebone ngazo ukuthi inkinga uzwile umuzi awuvusi nebandla uvuswa umuntu wesifazana omthathile wathi wena mbali yakasibanibani woza la siwuvusa umuzi wakasibanibani ibandla lizogcina ngokukhuluma nje mase ke kushona lena le egcineni kuthiwa uyalawula ngithandile indlela asho ngayo sisi ungavumi bakulawula awuphinde sesithena bakulawula ungavumi bakulawula hlangane kwi-episode elandelayo subscribe ushare phinde ulike i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show siyabonga kakhulu ukubukela kwakho